Kakasi Students Union Nong Thamai Circle minta kakhatway tarik naitung arja arpasau. Kalau pendam jure katanat pulit kibalawan kem shiteng miet shiteng senya yu Eric Nong Kendri ubadai President ke KSU Nong Thamai Circle. Habakaran Shakila Pathai Kubor u Vice President Kaseng usamla Richard Maukhiu. Ulaong bakani kejiwan kem katanat pulit shiteng senya yu usamla Eric. Kalapan syaptiang bat bujing seir ya kibahaying hasem baro. Ulaong ki pulit habakidan kam kidi ban phone na ne ban penpoi da ka shithi Henry kejiwan khandra shiteng miet na yeng kalong ka bamyahap namar kalong kumba pentiang pensmit ya kibahaying. Karkum kejingong usamla Richard ki pulit kila kami u Eric halor kejing keno bakaseng ka panlong ya kejing khandra hakini ki khindiat sngi. Kaseng kadawa bakim deshu banet kam men miet menyong Henry kidai ban let habashit basai ulaong. Ulaong bakat ba ka sorkar kam patla ban pentri kam ya ka MRSSA bat kat ba patla ban pentri kam ya ka ILP hakani gejala kaseng kanang yai khandra bet namar baki khardap talasi badan haber nihat kim tari kam AA. Committee meeting ba tong KPSU Thamai Circle kala song step kala remjur ya atunat kulit yang baka home department kibala le rew cloud bawan kem siteng senya yang presiden juga KPSU Thamai Circle sama Eric Nong Kendri badairu ko sports secretary juga Central Executive Council juga KPSU. Penlongo yang ini kalau ba haba la keli na sama Eric kay kapala penlong ya ki ba pinsyakem mau sama Eric la juga ba kaditang bagi orang mission statement try ha kabaya dei ba ki jing khandra work permit ki jong ki ba kaseng la le dina kaliang jongi ngilongo bat nim sulak medur ba katakat nap pulit kabat bat ya kaan bat tip ya kaan lu tang bencim statement hadu siteng sinya kimle jam yu nong ilam jongi ka lo ba iki ka ba ina bang namar ba pisung su sha hi la da don kam sim statement pi don kam kanu kadai ka por men sing mencha pi di ben phun la ni lek ai da ka sithi hayeng ba ngi don kam pi ba nuan thanan kata kadai ka hukum kadai ka prosedur ndrei la da chukem siteng mit sulek khandana yang khamtam ka ba penso si yang ikum ka sarkali berhoi kadai kami jong samla ire idang sukrat mentadang lai tayo demokli mo udang don haka jing songsi ka bakra ndrei kitnat pulit kam tip yak ta klam khen yak ta na yeng kala long kumba penting pensmi pensujer ya ki bayeng hasem ki jong sama ire tena kaliang jongi kum ka sarkal di remjur bat ni dawaru naka sarkar naka tunat pulit bakim desu nang ni smat ban lejam ni kid hot jongi menmit menyong ndrei la pidon kam ki ban men sing cha pidon kam pun ni long ba ko la pi kwa kinu statement hak bede kinu kam ko ban ndrei ban kam wan kam siteng mit kam dei ka kam ko baba la da mo pi bat ya ka an kam siteng mit kan kem pimut ni dei ki kai klau ndrei ni dei ki kai klau ni dei ki hot sang balang ba pek perman ya chung suk chung ngan ba pek perman ya ba kam ya ka jingki wirat begini ada ya la ka jong ka jai ndri bra hoi te ka isi bra hoi ka taw ka chung su binyao ka taw ya chung su dom ka jing bitar ka jo ko ban ni kermen skam ba nang ni skmat na kaliang ka home department kani ka khubor ka le ka ribin le ka sarkar namar ba la da ka sarkar ka shong ka kam sim kya kalong mutlak halo habai dei ka jing dawa ka jongi ban pentri kam na ka RSSA kepala dei ban kam na dumeno nomor ho ni sutu ka ILP ka shong ka kti joka sarkar India andre ke MRSSA bede ka de kti joka sarkar jela te kum tangi kwa mardon ka sarkar ka dari kam na kini ki an khnang ba ki bede ki bawan shakani ka ri ka jongi kinwan ndei ba kinwan la yan re kinwan kat ki kendon kinwan kat ki jing perking khnang ba ki kinum yo ben mon kani ka jaka kani ka ri ka jongi tena kaliang ka isi berkoi ni snoba ni penremjur saksien ban ni penrem ya kena kulit bakam dai su ban le kum kini ki kam ring klau dak balik jam ki dikot le penting pensme ki bayang basam jo ki dikot nomor ni susu sai ba ya kam sim igri ya kam sim ban trei na ta ka jai ben riu pinum la ban sim ni ban kni no na we pe we dikot jong ka jai ben riu ndrei
pilih pat kumni dah kebab penting semi bayang basem kalau kece kepada kalian jong kaseng nyimla ban pediang dalam ni dah kumta saya sitian ni kentu ya kibor jong an ada pidan kam yano hakanu kanu kapor mensni pun dari pak dek siti ni keluar benwan ben yakren ben ai kita statement ni kini kam ndrei min menyong ada kadang jab yang kumni nak kalian kaseng nyin hap ben perkhat dah kumai pa yang jong kaseng ni so kumni nak sarkar ko begimla mentalasi di balai pim penbun ya ki labor inspector balai kata-kata labor kimlek man ki construction site benlek pej le jingo ka jingdon jong kini kinong tre barjala ha ka jing handra ka jongi bun ki bri ki ban kabar jong na pa Bangladesh ki bun ki bamdan ka ipik ki bamdan ka jing ki kot ki ben pensisa bi de jinong India da ka jing wan jo ka da ka jing implement ya ka si ka ka penisai ba ka jelam ni liar pala pedang ya ka si Tilada ka sarkar ko ngumta ka mut ka jelam ni liar ka sarkar ba ilam de kontrak sama ka pedang ya si ndre na kalian ka sang nyim tip na kalian ka sang nomor ba kadai ka kamram bangin yada ngin pek perman ya ka jingrung jingmi jong ki barjala jong ki nongwei ki bon ki wi pat kiri na kalian jungi nyim tip ya kata ka sarkar ko ka sha na kamsha ndre ni le kat kum ka riti terekam ka jungi ni ben songsangan ben sup kaloi din ni ngin hap larang ngin hap ban khanrab yang hiwak permit lu ni ya bisa makanya ya kata te kajing ujor ijahar nakaliang ka sarkar nyim so perso namar la jan la sa perati likisna mak kijing yang ti jok seng kijing sa ujor ijahar kijing sa kem kijing sa penterha lalong lamlin lalong melan marni kabai bi nang kadai kata nyada nam ta kadai rio ni yale nakabentak kajing suk jing singan jo kilong din gimang din gijongi tang kata ka bangin ti nakaliang ka sarkar kamak ijahar kanu teliru dari nakaliang jongi ka mut kay bangi de benle naban ni klemle kam tu kam thiem ni klem le duty ano ndre ni le ya kam ka ba kali ka sarkar benle tada ka sarkar klemle ngimbat si bangi kadai nakaliang jongi ka seng ba penyuar bangi hak benle kata tu nak lain speaker sang pin beteng ban kendrai ni kebok parlimen kata kat ba ka sarkar keempat penterikam ya ka MRSSE barkat ba ka sarkar India hi keempat A ya ka ILP nakaliang jungi nim PI na kapor sa kapor ni tang la tu ba kila sedang bun la sedang jelai ni kendrai namar ka infiltration diet kepada nang ti apa bernihat penterikam ni keempat si ni nakaliang jo sang ketika kamram jungi lim bat si kamram ka jungi biang